И сега виж колко леко ще тръгне старт машината и те на скорост ще се нареждат. На скорост. Нареждат се на скорост. Гледай се какво става. Ето виж сега. Starteruje da znak da pusti prvu trku posljednjeg trkačkog dana na Beogradskom hipodromu. Nadmetanje koje nosi ime Trojan, za grla koja su u karijeri zaradila od 201 do 1000 bodova. Svi su bordo, crveno, crno, beli, tako da uz Božju pomoć ovdje ćemo ih dešifrovati. Събира ги, не те да казват. Чули, Георги, не те да казват на старт машината как да кара, а те да се нарежат по старт машината. Kada starter Zoran Vošević bude spustio crveni varijat, teče nekva grla su već u galopu pred starta. Aska. Prošli put nije uspela da dođe do čela, trka je puštena, a tamo u skoku još komada 2, recimo Dynamic i recimo grlo broj 1 Explosive Banker. Ajde vidimo ko će na čelo, da li je to Saša Grujić, tačno. I opet ovdje neko sad u galop, mislim da je to bila Firsona sa Vladanom Popovićem. Trku vodi Saša Grujić, ukoliko se ne varam, na sulkama grla Marijemi RL. Koja je na drugoj poziciji, trebalo bi da je Valter i prepoznatljiv dres Jovice Ostojića s njim u tandemu, pa ćemo da vidimo ko je na trećoj poziciji. Trku vodi Marija Mjerel sa Sašom Grujićem na sulkama, tamo izgleda da je Firsona. Ko je to? Koliko beli? Da. Broj 3 Dynamic, drugi galop diskvalifikacija, evo i trećeg galopa, grlo broj 3 Dynamic diskvalifikacija, odustalo grlo Firsona nakon galopa u prvoj krivini. Trku vodi Marija Mjerel, na drugoj poziciji je Valter, na trećoj poziciji neko ko je u galopu, i dobro je, a ovdje Slavoljub Simić sa galom na trećoj poziciji, potom na četvrtoj poziciji Eler je na četvrtoj poziciji, da, Eler. Krenuo je tamo Branko Lukić s polja na sulkama grla Delka. Do njega je Monstrum H. Trku vodi Marija Mjerel, na drugoj poziciji je Valter. Marija Mjerel, Valter. Na trećoj poziciji Gala, to je prva trojka u trci Trojan. Četvrta pozicija za Elera, na petoj poziciji je Monstrum H, ukoliko se ne varam. Trku vodi i dalje Marija Mjerel, na drugoj poziciji je Valter, treća pozicija za Galu. Polja, kasa, Monstrum H. Vidimo ko kasa iznutra, teško je vidjeti, Gala ga pokriva u potpunosti. Marija Mjerel, kad se dočepala čelne pozicije, nije je prepustila nikome drugome, tako da Marija Mjerel sa Sašom Grujićem lako dobija nadmetanje Trojan u Beogradu, druga pozicija za Valtera, velika borba za treće mesto između Dark Beauty, koja je bila ipak treća, naravno četvrta pozicija za Galu, peta pozicija